Aye. That Mashaka, defense the man, each guy's a forward. One of the admin. That last channel, that's the one person. And I'm trying to call me artist. Kusoga Le Gomora, JC July. Wala ku titivisa interviews wala ku titivisa ni ku titivisa vundeni ko imani JC July ubamizu wanjani ute yini kaza forward namuhla seletambo disaka ka JC July afshin Hechi njani mama afuke njani ayikona namuhla lawo ngiyiva pelinga egazini kaza forward so la ngibiyela ku imani JC July and one choose kuba July because ala kana kuna July no July angichuzelanga nami ngicalwe lokunkula ndikumana rina vitla July lokho sola ku vitle bangantshula na ntsonga so nivetani nitirhisa ku va rore so lo JC lera JC ni stage name unhlekela loko ni ku JC maka ku hala ka yini mo kona loko ni tsala ku mako vitla mina July course helini so loko ni hala ka yini loko u tsala Xiputukezi u tsala ku a course ko mfaka ku ri siso nga lo K lo COSS so like loko ni imbelela na tivita ku mina JC loko ni ku J ni vula ku July ni ku C ni vula course. So mara still kuna JC July again. No, loko July again na kunendlela anendlela ku vanhu va swi twisisa ku right isanyana. Anendlela ku ta khomeka because loko JC aloko ya ka internet ya download ku JC ku tala. So ba hambana ku JC man. Ngelo ku July. What's wala ngota lo komo lo. Okay, so the album natinga. Yeah, mina ana album but singing. Yeah. So singing the buanja. The buanja ka mweti or every month one or ushomanja. Singing ni ba tabulago na tsamu ma 3 months ngizani ba ngoba mako ndanza lo ba track 1 ni to ku beranza kufuka kwini vanhu kona ya gama kwini so kama lo ngona nga ba buri balanyana ni betani ba yimonya na tsamu ma 3 months matsamu ma 3 months. Okay, so lesungula ni kwenda social music kahle 2015. 2015. Okay, na ukuthi support yaku kwendla ngoma. Sumteleka kufika kwini. Mi endla njani? Sa moyilora or moyihleketa or motsi ka mbona mungana wamwe lina da itanga. Yeah, mina ani lori latayimba ani lori. And then latayimba funi ngitsama nihleketa ngo. Loko swi fika nkarhi na lo ndi byela mfana yimbela ngoma ni ta nkarhi ku ni hleketa hi swona loko swi fika ku ni nga ka yimbela ngoma loko ni fika producer wa mina wa swi tiva fika ba beat ni beli beat ntsameni Any beat ni bela beat xitaka xa mina ni wa swi tiva R&B so ni ku aka heta beat ni vana ni director a va heta beat ku ngoma se na yona yi hleketa ni va ni kha ni hleketa hayi ku ni tshama or ni tsala or ni lora or ni teka nkarhi I'm taking that. Ni bani at the same time. Tabula loko also ngare ni le studio la anta ngoma sini rina yona or chorus ni rina yona script the verse or verse ni na words ni. So mula I like the backing vocalist the yini soprano sosia uma like lubun kalimbe kuimbelwa ngone sekuimbelwe ngoma JC July. Lisi mbele kuna mranza luiwa and then hlukula kuba na backing vocalist anzako na before sindiwa kwendla mani dai ka the voice ntsema kufaka mina na imbelela na backup everything kwendla mika imbelela ka ngoma yini so manje studio ngomesa ka show ngomesa kwe kwala collection producer wima Lloyd Pro lo mesi uproducer na manga kahle kahle komis unuku mtrana manga umelda tingo kahle kahle yeah mina lo kushabu tirana ye
Lloyd. Yeah. Ndzi tshama like ni va ni ri na munhu kumbexana ku a ni backup or a ku yini hawa vo va ri kona ntsena vanhu mara hayi ku va nghenelela ka diving liya yena hi yena a baku hambiloko a va tirha va ri two vona mara producer leyin'wana a nga swi koti ku ba xiteka xa mina so a swi boha ku loko ku fika mina a tirha ku ri yena ntsena ri one. So manje a mi swi lava nkarhi wun'wani va mi collaborate na van'wanyana or ma lava ku ba mi ri one? No, na swi lava ku ni tikuma nkarhi wun'wani vanhu van'wanyani na swi lava because xitayele lexi xa n'wina i xitayele xa va Cool B xa va Hennessy va Sim the Pro hi to ti-type ta n'we leti a mi fanele ku yimbelela na tona leti na swi lava ku ni nga vanhu van'wanyani ko va ku ni pfumala ni start ya ku ni kumelela ku fikelela lava nga kona ku ni kuma va fikile va na communication na vona ku ni kota ku ba ngoma. So leswi swo ta ku communication contact yeah swo ti-contact a swi nga tshika hi tikuma loko hina hi ri xigaza forward ha endla na sweswo loko mi tikuma ti-contact a nchumu na nchumu ku na Tsonga R&B music lowu va baku why mi choose music wa so one choose music wa so ndavula ku i xilo xa xitwa xi simple ku ni xi yimbelela since a xitwa xi simple ku ni xi yimbelela cause loko ni kula ndi munhu wo rhandza kereke blind ni kota ku yimbelela kerekeni so loko ni va ni yimbelela cause ni yimbelela marabent loko ni yimbelela ni titwa ku no man a ni ti koti letiya ni lava ni xumisa ku ni ta yimbelela ni kota ku pfula swilo embilwini ya mina. Se ni choose ku yimbelela R&B ya so R&B ya Xitsonga. Okay, ya mahlweni hi vulavula na JC July i hitmaker leyi nga ba risimu ra ku kata mina. So ka kata mina na ta ku mi na swi ni explain a ndzi swi hapa ya analyze phela la ka kata mina la I'm going. I'm going to cut them in the jelly away. May not find the jelly. Yeah, Marasimba, one of Belang of me. I'm better for everyone. We are gonna start away. Yeah, at the red jelly was at way. And I know Satway, and I found the jelly. Yeah, my. If you look to one among Gunyano, and I will was Satoman over the 10. Nimbele solution kwa dalo like ngomale kwa anzama ku aka van'wanyani va ko na mina nti aka ko ngoma na loko o belo na mara nzama ku special ngopfu aka van'wanyani va ku mona fana ku jela cause loko va mtshamile endyangwini ta loko ngwa huma loko huma sa tolo ga vuya khoma bansa ku a ku va ri va ku vone kwini uri na mani which is wrong. So that is why ni bula ni ku va ta vuya va mavunwa nkata va ku byeletela swilo nkata u nga mameli baby ya hi ku mina ni wa wena ntsena like a ndzama ku hlamusela swo fana swilo sweswo tirha kahle leswi ni lava ku swo ka loko ni vutisa xivutiso ni veka hi mukhuva luwa munhu a nga xi twisisa a lexi a musungula a nga xi twisisi kahle mara a ni xi twa so swo zela ku analyza mbilu ya mina mbilu ya mina a ku va ku a ni be ngoma leyi baku sweswiwani leyi ya ku ri mara hi wena ya ku norila rhandzu la mina na tlanga hi loko ya so ni heta loko ngoma leyi va yi tsakile vanhu vo tala too much leyi tsakile na loko na sweswi ya ha va tsakisa munhu loko ya ha trend loko ni na swiphisani leswi a switsongotsongo swi endlile ku ntsengela munhu a vuriwa hatla yi ya ku nga va mana nga swi twisisa van'wana va ni vitana ku na yimbelelo mara a nga ri na shoko hi mhaka tsakisa phisi liya a nga ri na shoko ni ta fika ni ma crowd ni ta yimbelela njhani like yi ta tsakisa vanhu njhani mara ku ri yo ngoma leyi nga like ya nga ni endla ku ni titwisisa na mina ya ngoma leyi blind ni heta loko i famba ngoma leya ni gama ni endla yini a ni ko ni tshoveki mbili a ni twa vanhu va mina ni nga
tlangilona okay lundu kala kanye ntsama and I felt like I'm disappointed with this. Yeah, I'm disappointed with this. Very, this is a true story. Yeah, I'm disappointed with this story. Like, I'm disappointed with this story. So, look, I'm talking about ninga na swona swa social media swa tini wa tsanya ya ninga na mhaka ni rhandzu kahle kahle loko ni tshamile vanhu va vulavula hi mina ku na va ta mtshika le wa sen ya Jolo mnyise ya loko ni tshama vona ku swi teka nkarhi swi tekile ma 4 months like 4 or 5 ani swi mara 4 ndio so ninga been track nona na vuya hi track le ya mina ya ni bango ma ni feel na mina ku okay vona no bingo ya aba vulavula se ni hlamula yini vanhu loko ni bango mali ya ku tshunya ya tsunela nkata mina ni lava ku va komba he vumelela nkata mina ni lava va ku vona ku ri se nsayinile ikale ni sign you member right is ku se nsayinile so aba hleka hi mina aba vulavula hi mina va ku antireki so no yeah ako ku na swona tsakisa mina mbili ya mina tsakisanya na vanhu lavani va nga ta mobile ya ku tsoveke mbili and neta nkarhi ngise bango mbabyela ku vele ya ana munhu omrhandza mara like anga hati kumba le marhandzweni so ni zama ku right see zongo mali ya ndawula ku nibela mina mara nibele for everyone because man everyone na tshola mbili yeah exactly munhu wa right thobanyana umuntu wa right bukhomi kahle uhlayisi la top hlayisi so sikambi wena favorite song yeah favorite song ya wena then why yango mina no ilandza ku tumula mina kwale no solo ku leyo ngomaliyani tsabe ku na ku khensa mali yes ya ngomaliyani ku amakuleli ya mina nga tsamise swona because mana mina vanisiyile ni ri ntsongo kapo kwayo and ku kona mina nga na hlangi a kota ku ni anikulisini chapcha mara kutika mara ni kurisa swa straight kutika ya stika swa straight ndawula ku stika ntangu nga tivi kumbe ntangu ndinko okay una tsameka ku kwani and then mani like ni decide to ngombe ku no man naka damona mani switika na swa ku ndani fika na mani mara niza ni fika loko ni fika kuma ku still nka mwana mi ku hluphi ku ni blind lokutikini yeah mana mi va rola tihunyi va endla like everything na swo va zama ku kulisa mani hina no mo kun mali so ngani mbela ngombe ya kuma khensa mani cause like untswalile na khensa ko kwani cause endlini yeah anisweka matiri staka ku kwana ni undile na mu khensa mama ni tswalile la kusofanisha the first song yeah libuele go 2015 ogana ngisungule 2015 kumele ngo yeah first song no kesa ma yeah kesa vutomi na ku ngetela ka bongo yeah uta ku kunshaka I mina no mama Mozambique kagaza ashoko yeah Nainawela ndawule. Oh ndawule wari lo ufama lo kuma 1000 mulungu. Itiso fura we. Anti iso no bali. Kuma 1000 nale. Kuma 1000 kanwa sha amana mbana ku randi njani. Yeah, tseka lo kuma 1000 rand fika ile 3000 ya. Ai, machine. Boza na lezo no washo gore mara hamba swinga ya kweli. So what may have been the album but singing? Yeah, can they say but album but singing kumala support. Yeah. Kumala mungu push. Yeah, Push njani? Ni push kuni help everything. Kuni ndawula ku baketi gigi ndawula so kuma te gigi like kuma kubukiwa kutiweka into okay
ya ni ta kota ku va na power ku endla album album mara so far leswi mi kuma xigaza forward xi ta mi phusha xo xi nga heli tigigi mara xo xa phusha mi humesa single mi humesa ngoma ma endla sweswiya leswi hina hi xi preferaka i ku mi endla 30-second video ma endla link naswo loko mi nga swi koti sweswo ha endla koku leswi ni ta ku munhu va tshika hi tekela advantage vanhu lava va na page yikulukumba then va tlhela va soft that's why hi prefer ka n'winyi wa swilo mina yena sometimes na yena because the admin ri one ku na admin yin'wana so me nkarhi wa mi wu tele for ku create swilo I do a lot of things na kota ku mi createla link na swi kota ku mi createla ngoma hi video na swi kota ku promote usually I do that na most ka channel ya mina na yena so kuna channel futhi site that channel so leswi nga ta mi offer so no mi offer so okay ni ta mi phusha ka xigaza forward ni phusha tingoma ta n'wina ni phusha hinkwaswo ni le ka Datlas channel tingoma ta n'wina ti nga va kona swi ya hi ku ti available fika kwini loko ti available ma ti tisa ni hi ti faka so channel liya yi linka na xigaza forward I do some so support vanhu va gaza va support kahle kahle chekani loko mo cheka ti-video leti nga ti chela ku leti nga ti chela tona the most trending songs mo ti nga trending kwa na ti cheka tona loko mo pfula xigaza forward namuntlha mi langutisa ti-video leti nga cheliwa tona mi ta swi vona n'wini ti ku fambeni 1,000 2,000 ku ya henhla 1,500 kwalaya ti-viewers so va ku fanele va ku ri na link lahani va swi tiva loko va vona ngoma leyi va ta nghena laha va yi kuma so most of tingoma ta n'wi ti kumeka kwihi or mi zama na platform or ku endleka yini no like ngoma ta mina loko ni heta ku va nga nyika munhu un'wana wa ri Mozambique va ri Dario so why a ni se swi twisisa kahle ku okay xa mara se loko ni mi nyika loko faka internet na ikuma ka YouTube ka YouTube na ikuma download juicy July mbili ya mina ya home download juicy July in ya home so mina se vona nani ya main stream leswi fana mi xi endla end of today loko mpfuni ta mpfulela YouTube ya n'wina yi ku Juicy July lama ta mi faka ku ti-performance tingoma whatever everything namuntlha loko hi chayisa mina YouTube yi ku Juicy July channel or yi ku leswi mi nga ta swi lava swona mara hi fanele ku channel vanhu va swi tiva ku na Juicy July ti ku va na link ma vona mhaka so support mina maxaka n'wina wa soka ko ka gasa na hina maxaka yena wa va tshembisa na vanhu lama tshama ku ni vona so loko ni upload ka channel ya mina n'wina ni va byela music wa mina wu le ka channel ya mani na ya mani lava mi support-aka va mi support hi mukhuva lowu so va ya mahlweni ni timi vula ku i nga ri mi ta suka or mi ta update mi suka ka R&B ya Gaza mi ya ka Tsonga music marimba or something fana sweswiya ni hlekisiwa hi mhaka yini sweswo ku hleketa ka mina a ku ri ku unlike ni ku kusuka exactly kusuka ni hleketa ku ni bara na because ndzi ni hleketa direct mhaka ku mbulweni nga mi kuma no wini ngomana yena ani maketela kuza siku rin'wana nga za ni ya ka vulekela nga za ni kuma ni vona lekela like va vulavula vona kuza ni kuma ka ni faka ka leya kitchen super kitchen so ni twisa ku okay a swi ri kahle ku ni nga ba na xigaza a ni tshama ni yimbela xigaza mara na tito ku ni kuma producer wa sharp wa xigaza
ya anivela beat Lika ni na tabla ku butiwa lesifuni xa xela ka mina zo ku navela lavela ku kuza ni vulavula ni van'wanyana ndio sa ku nena swa mbevukela cause loko van'wana kona hi ku twa ngoma linga n'wana munhu wa huma ka le ka mina nchayisa kona ku mile ka mina vanhu lavo ni va okay artist mina hinkwato tibayini tibasgazi so leswi u huma ka so a nga mu-attend xapu makuta yini music wa kona producer kona Thembisa nhlanganyeta wa ka Xigombe kuna makuwa hlovo kuna ma menti makuwa Pfumulungu Sgodas la atimu so loko na ku badini tingoma ta Xitsonga mani ta asihlupi sweswo connection titele na connection mo swi ya ku mimi kahle fika kwihi ni swi tiva ku let's say ku mina ku bangoma budget ya n'wina ya mahlweni ka interview so na tambi mi titwa njhani ku mi ri laha kahle namuntlha hayi ndzi twa right twa kahle a ni mi tikiseli ti-question swi swa n'wina swi swa n'wina swo vulavula ndzi twa right yeah so role model leyi mi ku mi sungule music munhu a nga mi inspire a mi nyika that thing i mani kahle ya malume mina like malume mina o va na studio so and then like vele ni va loko ni tshamile ku a producer vanhu ni tshamile ni va ni ngusana ngama so ni fikile mihleketo ku a ku yimbelela wa ni nga vitla ya ni byo ku nje la ku yimbelela nje a ko yimbelela njhani wa tino phala ngoma no hayi no bita wa tibuku te tshama wa twa ni ko na beat leyi nga yimbelela a ku tembela yini wa enfilele mic ta shit ni veta ni va disi we va chayi sungule va chayi oh ga ku heteni mi nga ku yini ka artist leti tsonga ta lava ku nghena ka music no ku ezilini ku leti tsonga artist leti ta ha ri ku sunguleni ka music sweswi advice leyi nga nyika ku yona ya ni nga vula ku ka artist hinkwato kumbisana ni va tula tsonga vona va lava va nga planning ka ku endla music ni nga vula ku a va yi mahlweni a plan swi planaka a vela a xi endla kumbisana va xi endlelela especially loko ni hleketa so ni hleketa ku loko ku na un'wanyani a lava ku yimbelela mara a nga swi tivi because loko u tsala nchumu swo nga ri kona swo hluphanyana ku lava ku yimbelela nchumu swo nga ri kona swo hluphanyana munhu a rhandza ku tiyimbelela a sungula ku yimbelela hi xilo lexi nga mu endlekela hi vuyelo swi ta kota ku mu bevukela hleketela advice ya mina nyika ku yona ku munhu a sungula ku yimbelela music hi vuyena swi ta kota ku mbevukela n'wana ku mbevukela ya lava va hala ku sungulaka so ma ku yini ka ti-fans ta n'wina ni vulaka ti-fans ta mina hinkwato leti mi fevhaku va ti mahlweni ti mi feva ku namuntlha futhi ti kuma ndo ka xigaza forward i ku lava ku na tona ti va ti tekela nhlokweni because va kona va ni feva mara va nga ni twisisi ku dari munhu loyi a hela kwini komba a ya kwini because a tshama cina kwala Alexander ntsena so a lava ku tiya mahlweni ti ni feva namuntlha ti ni vona se ka xigaza forward ni vula ku a ni nga ta helela lani mundzuku video leyi loko yi suka la ka xigaza forward ya voniwa hi ti dani tin'wanyana so a ni vula ku ntiyiso va mahlweni va ni feva na mina ta mahlweni va nyika swa kahle va nyika swa marhandzu hambi u jika la ka xigaza mara ta va ni baso swa marhandzu ya so la ka ti-bookings la a ma hanyeki na mafoni ta manager ngoma mi ti mani wili ngoma ya manager ngomani ti kumangi so for in case ni ku hi nyika ta n'wina ta manager ngomani ni ta ti faka ni mi ta ni nyika tona ni ta ti faka laha loko ni heta ku na ta ti tsakuneka ya nambara ya mina ya WhatsApp because le ya phone ni ku sona swona mara ya WhatsApp in 064 694 5954 JC July ya WhatsApp mara na yo ya the bookings mayenhle ya no na loko kumbe va swa WhatsApp na WhatsApp call mayenhle ya so kwalano ta kuma JC July ni nga to repeat a 43 064 694 5954 yo nambara ya mina leyi wanikuma ka WhatsApp call kahle ka WhatsApp wanikuma
swin'wana swa ka WhatsApp u kuma se leyo yi ta endla ku mi kuma number phone ya manager se leyi number phone ya artist JC July so kesi loko na JC July unless loko amala vula swin'wana hayi awulokana ngasho vulavula no tsaka ntsena ya mntu wani ri kuma ndika xigaza forward ntsake ngopfu swinene na vula ku ntiso khomisana ya mahlweni loko la nga tsandzeka ku kona ta mhlamula hinkwaswo na ku kota ku ni phusha because na swo ku xi ile leswa mina i se ma xi twisise ku swaka yini lava nga ta ku video wala wa swi no problem ya July i yini ya talente na yona because ndavula ngoma antsali at the same time na hleketa na ngena studio name la ngoma eba and nandziya vanhu va tsaka so loko lo wana xipfuno nga ni pfuna swin'wana hambi loko ni laviwa kwala ka xigaza forward no man na mfana loyi ana ta ni kuma ni kumeka fresh right this is fresh okay yeah which xigaza forward that last channel that's one of the person lamba ta kuma kona interview ya JC July I'm not sure yet 30 minutes ngani but kai xigaza forward nitafaka half as I always do nifaka half xigaza forward nifaka full ka that last channel because man swi ka Facebook ba cha ku swi jangu until ngam swi jangu ri data or walolo a kuona so half it can be 10 or 5 it depend on this way so lumila wa mbekuma ka that last channel ni le ka xigaza forward so la i that last moleke one of the admin ya xigaza forward so I tireni nita ikuma interview leyiwani in 2 days because na ta fane ni edit and stuff so na me an charge chuma don't charge it's free now for the minute 0782400806 0782040806 mara so mina mi kuma ni ra that so lexi laveka ku i that I don't charge nothing mara lexi information that okay if I like that the rest I will do when I shall want that leswin'wana hinkwaswo swi tshikela mina tanko